Obi akwa BM by Grace TV. So Sabre court at the Asetinano Abbey. Court has brought today's sitting, I mean day 2 of the sitting, which is to look into who the legal wife of the late Charles Kojofosu that the Lumba is to close at the Kumasi High Court. Now the tenants Abusuan Sabre Black Court this sitting and then the various factions no Obi and Yabra to be at the Emmanuel Monti Ubajua at this point in time. We have those who are faithful of team legal wives and also almost who are they are also almost almost the Emma team Odobroni. Now all the Kumana Shasia na enche krana Odobroni papa and afei Odobroni ne wofa omo pie by na busia omo pie no o se de entiate wo bi koso na we tuma ne we na we bi aka bi di chere ya na nyina and say omo chese Odobroni papa ka kire team legal wise for any pani bi say enche oye omo mbo wu makoma akwase enti na ma omo fu ya na omo so atubi ade bane amansan a enye kuma akra na no anati a sabi abno ka say no abawe na ye de emu update e de course na esomo yes enti yantu ya wase na ye twen komo yemra okay yemra ni amansan twen komo na ye ti yes let's listen to some of the rundown yeah ne ho ade wo fie no ne ho ade wo fie na wo ho ana e na o se ane na me wo ho na me ginam sa bela ba no e na o se awo e na o se ne sa ade a na che se ebra na da de lumba enso ye ne ho ade e wo Germany no nkrata so ne ade ne no so na wo ho ana na o se na me ni ho na hwan na wo me wo Germany wo sa bra ne so na me ginam sa bela ba no gidi ya kwa ni sa o enso ne ba wa na pepa se Ejinam kama no sai abrochira ware no nso na me ginam gidi sa bela ba no yes abela ba denden ni sokodua ni bi wa ni sokodua wuni nti ano nso ma me akoso abempoma se oginam nti sa no ene me pacho an no na making kai kwi eno say ebra omun sensan krata ni se na wo hobby na wo civil marriage Germany ade na making you se na wo hobby de ebra no mun sensan krata ni so na wo ho ana eno se me pacho an na me wo ho nom fe bibia boko na se me ginam gidi abela ba ne de obekoso aginam san se edin enti oguso aginam wo ho nom eno mu si okay paragraph 8 e wo wonsem a wo bebetro ye e de ma ye no o say na ye maami bi a ye friend say Georgina na wo ho no Ghana say call Germany nti akoye se nua enti ni ye nyina na ye dai ye wo ho nom nti enye se bia na Georgina ne mum ne wo ho na mum na ye nyina na ye wo ho nom ene ye nti no mu say na chese na wo ho bi na maami akoso asewa e sign krata no mechira ware nkrata no wo Germany na no say na so ma ware nko ade ye dai a umbe sign krata no na me nso me wo ho no mo nso so pa bi enti omude nkrata ne bre ne se obetimi a kire signature na you know one funny thing ashase no na se ma me akosua bempoma di serious gidi esa se yenyine nim court ase wan hwe akohye no mbeputi ama no se bi se wan hwe yi a anu yie no wan hwe abeto bomb enti efe ba bi na ma me akosua bempoma to bomb ene chese otemu afọ ni chese ma me nye hwe relaxing eti se na wo hobi no mu sign krata medical ka cho se ya ware na me wo nti di nti na nkrata na me ni ho what I say nti it shouldn't be that me pacho na me wo ho no me pacho what I say nti sa te said no ma me Georgina eto bomb no ma me Georgina so to bomb ye bisa say abusua panyina dia tum se Odobroni ye yire no okaje say that guy I don't trust him he be like a chameleon na otemu afọ ni chese there be that guy ni abusua penny what sa we that guy you be so be bro no sa wono is na chese wo say yetenetene nso wo honom na se wo say yetenetene nti o ma ni frame asem ni eyie nti eno no nti we nso so everyone na say lawyer kusi ene ma me akosia bempoma akokasa ye say yes or no nti wo ka wo yes or no ni wie na wo nchirechire mu bi ka ho a
politely na ode atwa so de amaye so no the heat na buy so be heat na heat no credit da ho no aka na wa heat cause me akasa na me ti akire no question bi wo hon ma mu bisa mtimi kasa na nso ye omu adwuma na omu ye ono no what I say ono be bisa question a e bia wontimi ansa anasa wo de wrong answer be ma no ono na gina so de aye o enti sa no enti okachi ne say enam say wontimi point ne brother Daddy Lumba ne signature e won krata ne so na say marriage certificate e wo Germany ni so enti ene o put it to ma me akoso abempoma say marriage certificate bia ni ho ye fragadam anase mfuturo na sabi omuba betu agu eye court no ani no say ye tu mfuturo agu court na ni say enkrata ni bibia wo me phone so se mo pese mo hwenko ade a ene mu betimi ahye enti honom na eye lawyer ni bebi sa ni say waware eno obi sa say is it your problem enti eno say another bomb what I say is it your problem say ma ware na me ware ne e fa ho bai lawyer na nim ti say lawyer ne de nyame anim hwen me ka so mu bufu ya na me boa omuti adwuma na say as a lawyer de wo so oti as a cause probably eye de ya obenya ade afri nchen ya ba ma na bebo until lawyer ne ka say we are not fighting here and one thing is was three asem no credit da ho anu ide waka into ye na mu ye no musi there be we are not fighting into ye no say yes ma worry nti afa ma me akosia ebo beto ne yem no say yes ma worry no so betima abo ni kunu di nti mo te mo afo no be ka say we nyina ase nke ho hia because we are talking about ma me akosia say wa any Daddy Lumba relationship then so lawyer ne twem kire say ya ade a ti baabi enti na wase yema ne kwan mo bi se bisa ne nsem no enti obi sa ase ni kunu ndi se na obo se Resford o mama ntiamoa ena so one na ware how many wan bi sample no ade to aso se me na ware 40 good years nie ena obi sa ase won na ware 40 good years nie no won ne wo ma na o see you me ne wo ma na me kunu no e wo Italy okay na se correct to no so ware no so won ne wo ma na se waware 40 good years ne waware no already study no so there be me register ye no so waware ho picture obetimi bi akere ye e no se there be nanso e wo mi kunu phone so se mo pede a mo betimi e de aba what I say e na say who believe you anasa wo gidi se aware a eni enkrata mu ana aware eni photo se sa no aware eni mfoni biara no exist na se wo ho e no say mi gidi pa sa ware ni no e wo honom enti eno no kire se nya se bia me ni photo be mu mi ni bi wo me ha sei me kunu de o wo bi wo no ho e wo Italy eno obi sa se ebre bai na unua Daddy Lumba e ba betina Ghana me ma na se ofi Germany de betina no se no de ontumi ntwe court no eno ozo betima bi sa se die ne ma Daddy Lumba free German memo de buy no ka kire ni say e de ba Ghana e no si de enti ofi German memo de ba Ghana ni say na oba ba ye ne dan bi hu adwuma e na afa nsusu wonya accident e na oba ba ye ebibiduro e wo Ghana memo oba ye ne dan bi hu adwuma o se enye ono na e ka o se ne brother ne ka kire ni say me kire Daddy Lumba the deceased the late yes akosha bempoma o ye ni nua ba panyini say obeye ne dan bi hu adwuma e na afa nsusu no wanya accident into oba ba ye ebibiduro e wo Ghana memu e no so okay e no mo bi say afi bei mu e na etie no say so wo be kai dia e ye 2013 mu no bi say na 2013 na say DLC wanya accident na oba ba ye ne hu aduro na afi wa behwe ne dan die ne ma me akosua ne bae no say da bi ma me akosua ne ma ena obi say edie ntia no ontumi nkyire esanse ontumi nwurewuro obi aware mu nkofifi mu sa sanse ofifi frani a uhunu sa pia enu nti no kire sa ena obi say wo paragraph 27 no wo kire say o brother no mama me monto mo bua ha paragraph 27 no wo kire say Daddy Lumba ampese ma me akosua beba ha show esanse na tickets ebo eyedin me pa cha omoti ase aside that means na eka bi wo honom a na omusa etua ne senti no ma me akosua ma Daddy Lumba ampese
Enye se wan pese obeba ha o wan pese obeba ha hyew once a while aha na take it wedding and afa so na ka bi wo ho no ma me akoso no say any I put it to you say the entia ma me akoso asewa entimi and relocate no and relocate amagana no what I say the entia went me relocate amagana no obisa no say aye no nti e no wono nso enti me relocate cause neka no anu odi no obisa say kana no odi ndia e ne neka no yesai e no kire say na ye 50,000 enti per lawyer no na lawyer no pese o kire say mortgage no say enye mortgage na emom e ye loan na omugie ye e na no otua 50,000 euros e na no omutua e na lawyer ne be kire say ma me akoso ase wan krata mu e wo ho no what also 100,000 euros na mo menye 50,000 euros na ma me akoso abempoma e ka no e na ono nso kire say e 50,000 euros e san say evidence e won nkrata so ne phone so a so omu pa obetimi e de akire omu sesia e na omu say enne ehefa brad daddy lumba mu ekwakoje eyebosia no ka kire na e no wan kan kire no e no nso so a wa misa ko obi na ekwaje bosia de abone bra enti ye no de se wo be kan na se won kan de eya na eho no nhwem na emom e ba ne saa ne de ono oteye sana ti no bisa se okay na mortgage na emom ya bosia aha ono no de ma me akoso abempoma de o se ye bosia akoso ase wa ne kunu lumba abosia omumienu ekwaje na bisa se hwan ne hwan na kwaje saa abosia no e na o se Charles Kojofosu ye born in Samrane said that the lumba any man me akoso ase wa e bisa se na ne se wo hu na se watimi anwo so makwaje 50,000 na wo fon so de na ne bank be mu e na wo kwaje saa abosia no no so bank ko de nyame anim no kura nie because metima ka akire mu ana me boa na emmom e wo me fon so se mo pese mu hunu na mo fifi m ko hunu bank kro dia e na bibia wo me fon so ametimi e de amamo e na o se saa na wo fon so dia loan ya chia o se no de ontimi nkyere se ya tua free ho anase ye ntua free ho e na o se badam Ernestina me putu kire wo se loan bia ni ho a ma me akoso ase wa ne daddy lumba ekwaje ye mfuturo e na mutu e de agu court nani se o me phone so se mo pa mo betimi ahwe na emmom e wo German kasa ni mu enti se mo pede a enie me phone so da me nchen se me mfama mu a betimi de ama mo na afi mo ahwe na mo hunu bibia e wo mgidigidi enti ano e na kire se obisa se ma me akoso ase wa etimi ka loan ni ho asem ba bi kire no se lumba chia bi ana se lumba chia bi e no se nia ne brother ne ka kire na fa loan no ho no e na ono no ka na se otua bi o se wontua bi se kosi se sankosi sai de enim de wonim ana se ne brother na ka kire ne na wo ka enye de ono ankasa de ne tirimu ka e no wo ka e no obisa ne se so are you therefore suggesting say plaintiff no onim she de fa loan ho ana no se omumienu na akwaji loan ti ye dai na chese afa de plaintiff no anasa ma me akoso ase wa enim hwe emfa eye we say loan ho enti ato aso ba se chese say ensem ni mu aba ba ye den enti wo gina so bie masini piasini ta se de si ma me akoso ase wa ho kwan ema na ama me sheda de lumba ne se na take it boy ye de na afa na loan wo enso so e wo ho a wo se otua na na o se medikin ya kan dada enti afedi ebiem na meka afei nso so no o se hwe nkwada no fi se na nkwada ni so okra waboa me ama chese makan nkra ko beginning no man kan nkra no enti so kra waboa me ama chese me de nkra no aba behim ene won se ma me akoso abempoma wo ya we se na nkwada no ba ha afi biara no so o debi enya afi bia ba no onim se omunso ba ha se na ye ma me akoso ase wo eda de lumba legal wife eno ena na twa take it man kra no ema omu eba eno se o na twa take it man kra ne ba wo ya we se nkwada ne ba omu ni daddy lumba ayo mu papa na ete wo East Legon efienim eno omu si ai unim se na wakuma me kira akoso ase wa ne kra enso so no ono so ofie obi nkwada ne betina eno se ai
ɛna ɔse wonim so sɛ na Daddy Lumba ma ɔne odobroni ma so ofie hɔ akyɛ sɛ nkwadaa ne ba omuhunu na ɔse an nanso ɛnyɛ Daddy Lumba yere na emum ne girlfriend na no onim sɛ ɔne no ɛte ɛwɔ fie hɔ enti no onim sɛ yɛ ne girlfriend ɔne ne ti wɔ fie hɔ a ɔno onim sɛ nkwadaa ne ba ombɛsra no okay enti na yɛ sɛ ɔmo spend time ɛwɔ hɔ pa ɛna obisa sɛ ɛbra Daddy Lumba ɛba bɛtena Ghana no hwan na ɛhwɛ no no ɔse ne nua no anyale no anya na ne nua ne sɛ bi no anya yarefo enti ɔnya yarefo sɛ ampucheche ɔwoso na obi aba abɛhwɛ no aha enti na kyɛ sɛ ɔnya yarefo na obi aba abɛhwɛ no ɛna obi sa sɛ woyɛ aware sɛ na ɛwɔ nkrataa so sɛ Daddy Lumba sɛ bi ɔyare daada ma mfie kakra nie ɛna ɔse oh watete say bibi saa ye dey esi no mbisa say when was the last time wo share wo bra no ma che say bibi akos no say enye say bia na oba ha hwehwe na mum so wote se ne bra ne ya ne se ne brother ne bom na me nko akosia me home family o eno nko ade obecha ticket na waba obesere kwan na afei watimi aba bedru aba behye ne nua no sa na nye no nko na afei nso odija eja tela kese de brother Daddy Lumba ene odobroni sanse onim se odobroni ye girlfriend o fie ho ne Daddy Lumba wo ho ne won ma enti no odija de bre wo mu nyina sa na tie ena o se na ha musa baby sanse na che se hwan na eki ehye Daddy Lumba wa bra o free Ghana and was say minim say eye ne yere anase ne girlfriend sorry eye ne girlfriend odobroni ena no say unim say unua be ma no odobroni wo ma no oh minim so o ma je say ne be to so miensa krode na to me ebe mpoma oh wow ne say ade na ye de na eye den na awo ye to asabre no ma me akoso ase wate anase wante nti saa na wahu se Daddy Lumba ene odobroni awo no bobo ma me akoso amane anase omo na mane tajuku ye ba enti paragraph 19 of ma me akoso abempoma statement no o se odobroni wu biara no a na odidwa de bre no ene o se oh se me bra frame nko ase odobroni awo wa wo nko ade a odidwa de bre no ba be hwa akra no na enipa na said odobroni ba ene Daddy Lumba ba wantimi amehwe ne ye last born no eno de so kase oba be hwe na oboa na emom ayibe mpoma ne kra de ne to no third born kra de chese na o ha firi gadochi ena chese man bo na one thing say o say Daddy Lumba ba third born biara no o de ne to maami akosua be mpoma third born biara na ade ne third born say oh say make say ye two maami akosua third born ena afei odobroni so third born no mpacho wate ase aha sa na tie ena ombisa say ne bana wodi kan no onim na no oh onim no ena ombisa say wadi mfie sei ena so mfie obeka say wadi edi nyame anim nukreni onkai enti lawyer ne kire ni say obedi edi say junior panyini di junior o mfinhia be junum 15 years it natural say ya wo no 2010 also oh junior the 15 years the onya eno ne emuaya ma me akoso abempoma ede ema no no bisa say na say Daddy Lumba ebo match ni gu Ghana ebo match ni odobroni bo match ni fie mu ba no o ka kire ma me akoso ase wa na no eye musio Meda ko kasa asem we akire ne dabi minti mi ko kasa asem we nkire ne dabi me ko ka akire na ma no nso so akofa asem fofora ba ena osio na osi na ye dan ena kire se ma me akosua esewa ete se ma me odobroni ene Daddy Lumba ewo ma na osi oh after ne third born na ode ne to no ena kire se yesi eliki yesanse na nkwada no ba Ghana no omukọ enti nkwada no ko kas hwe me papa enyuma wa ye gu Ghana chen krei na ese wo se ma me akosua eye na ese eye no kre enti ne wo se officially Daddy Lumba edi adwatoa epa na cho na afi obona mane sese ni se na enti after say ma me akosua se wate se Daddy Lumba wo no after the third born ye de ne to ma me akosua bempoma ena eye ena Daddy Lumba pattern yes sir
opata ne de nyame no mukure ni wanka me pacho wanka but officially no okachwe no enti na omusisa wo ye de hye kronkron e wo paako so no say you me ye de hye kronkron wo paako so e no say wo ye de hye kronkron wo paako so dia ene adenti na on classify odobroni as a yere no say wo friend akuma adenti na on classifying as a kuma no say me brother friend ayi babe enti me so me friend babe bron so friend me ma me ako enti me de onye makuma enti me ntumi emfriend akuma no bisa say enti won frɛ odobroni akuma krada no me tafre Yesu Bible me frɛ odobroni akuma krada isan say ono no o frɛ me babe na me nso ma frɛ no me friend babe no no nso afrɛ me ma me akosua bempoma oba time pa na so de ato aso amaniti ewie one sheet ye to aso e wo honom e no say enti wo betimi ase gina mu asiwu e de won say asiwu bu aka ni pen asi ni pen say odo broni one friend akuma da na o se da bi en friend akuma da enti no na o say evidence etimi pie mu honom eno mu kire sa afiye mu ma me akoso abempoma di ni birthday na odi ye no na chese odobroni ewishi no as sister-in-law so wishi no yeah happy Mother's Day to my sweet lovely sister-in-law ma me akoso abempoma the elder sister of Daddy Lumba ene omu hoahoa no ene nye ize enti ewie no omu sa bi sa ne say ojiri say one respond and say one react to this particular wish omu wish odobroni wish no say there be me nua beri ma Daddy Lumba ne FM DLFM enti no Daddy Lumba mom na instructor odobroni so on wish no so okay say Daddy Lumba instructor odobroni so on wish na wo so one react to it and also there be and no so na was say evidence etimi epiem ho nti no omubo ono nso so audio e wo ho no ma che se okasa ye se menhia ye ready mom mani age ye ne anima broche for kasa no omuba TV za na ye ready se mom mani age owie na ode ta ato se akuma papa bi na se e honom akoprove wo honom ye wie ne se maami akoso abempoma eni ya wuti ye eye wo ne ana na o se eye mete no se eye mene na emom enye me na mkasa ye na se maami akoso abempoma na se asem na ya critical next no mpese o prove se eye wo no onyintum ti e ho na lo ye kusisi enipa na kasa wate ne se ne na emom nye wo no a mo pese wo sa aka se de ebiem na se wo se ye da hi ye movie ni akoya nim ene ko to ye de lo ye kusi o ma na se wo de afem baako na ne ye ho aye twe on siri bi so da ebi kransi da se lo ye kusi sire na nso so o de be me ma wa sire ene o bisa ne se na ne ye kase hwan ene akuma e wa kan kase at first nurse wonim yes mama akosi abempoma wo chen Daddy Lumba enti ebeye den no aka se wonim obi e friend say akuma nurse de mnim ni se o brother yere ono ene e friend say akuma and I say any paragraph 45 of your alleged witness statement who state say enkrata bi ba bonten after say wunua ni wuye no ye nyina ye nim say after say Daddy Lumba wuye hu nkrata bi e kire say maami akoso say wa ejaya ware na wo jaya ware enkrata na ba bonten san nkrata ya asem na court ebisa no eno mbisa ne say ye de nkrata ne ma wa obetimi identify na o se nyame anum nukure ni mi hu nkrata no da ena me nkenkan mu nsu da na emom e ba abonten no mi hu say san nkrata we eye me nua ne nkrata ye dey aba abonten no mo say se untimi nkyere nsem pote e won nkrata na o se mpacho da bi mi ntumi nkyere ensem a e won nkrata no mo na o say same paragraph 45 no o state say plaintiff no ewo ahohiehiem ena o se ye enokre plaintiff no ahohiem na se maami akosi ase wa no wa ahohie enye ize se abrochira we na ukreja wo na wo nko awoda enye ize Ghana wo kre enye ize na abrochire de nti na ahohia de owo bi maside that na che loans ni nkwada wo hwe nkwada na ukwa adwuma wo sa ye adwuma nso hwe nkwada atua eye loan no na enye ize wo se atua edan ka na fom ti ahohia de nyame anim no kure ni bonsamatiko na maami akoso asewa ewo bi mu pa ene o se wunim bibisa afa ho ana se emunsem no woti bibisa ye de na woti na ono sa krata ne munsem nyina ye TikTok
ena oba bete no eye TikTok na chese enkrofo bi kaka ye say maami akoso ase wa say opese ojai aware na emom na enye de na ente saa ena ombisa say nto mo boncho ni bi abubo mu ha ti na abote mi anam kire ye nso so ade bi wo ho no man say ya ne contem omukasa ne contem sine minsa no what I say aha yenko yeto aso ena ombisa say na maami akoso ase wa nkrata ni mu no o se nkrata no ni mu nsem o se nkrata no ntimi nkinkan mo nya hui enso sa nkrata akro ya mu ne ebisa ne nsem nti se wonye smart a ye bebi tiu ena ombisa say sa nkrata yi mu kro ya maami akoso ase wa no demand for ne share ne property ewo Germany no se debi enya no kresa enya no kre ena woni mu nsusu sanse na wonye oni omu nete enti ano de se no wo demand o wonye dey ontimi nkyere ena wo bisa se na wo girisi ye wonte anana wunhu se maami akocha se wade ensa bai se obejaya ware ena se debi senka na etisa dadi lumba ko be ka chide sanse woni ne kona krana obeye se maami ma dadi lumba ade biara no wo ye na dadi lumba e ka kire no enti eno na enya no kre ena o se saa ena o se sankrata akro na mu no nkrata na o se oni mu hwi no sankrata akro na mu na maami akoso ase wase dadi lumba jam no bobo na kuturuku na o se dabi nya no kre wa hu bibi saa da na wanti bibi nso saa da na o se saa nyini se wo defend o brei awo o se ente saa de na eche se yenko ye ni me na o se na wo ya we se obra no na wotiate odobroni wo nipam nipam adom abodom pimo kobocho ogidi se na wotiate odobro no me tete se saa na esie saa na esie ba onye ne ho ade tie no de se okasa wanto odobroni bi mbam de onye ne ho ade de ama na ese nyama mi akwhia se na sunsun bi na ba be hye ni mu ena omusi na ese o claim se obra no e secretive no wonka bibia ankyerɛw what I say enti bra o kwose odobroni pe no o kwose ni pe no nye se bi on enti o kwose ni pe no ka kyerɛ no why na kwose obi pe obeka kyerɛ obi nye se da bi ka asɛm yi no si no na kyerɛ se wanka nkyerɛ no wa bra no kwase odobroni enso epe no ɛna afa obi sa o se wonua no ebo show dadi lumba ebo show a na charge na se de o charge no ebo o charge no ka kyerɛ no obo show dia show bi obobo bia no oka ebo ne de kyerɛ ne se me charge sei ana se me charge sei ena obi sa question we na nso temuafo no bo question ni tugui o se dadi lumba sabi ene odobroni kohyia na wo mpamu a oka kyerɛ wo no maami akoso abempoma ana nanso enam se sabi asɛm no minim se mekani yosi mankani yosi ase sabi emfa kwan mu enti court no ebo atugui emotemuafo na anya dai antwo asɛm no ekra ena o si I put it to you say enya niema bia na wo brother ekacho no so when dey no kre enya niema bia na brother kache mtan say okọ toilet a on kan kire me ena no so okọ e pa okoi so omunso di sia no ne so okọ toilet so on kan kire no what I say what see eya no kre say wo brother no ye secret enya niema bia na okacho no see you enya niema bia na dadi lumba kache mtan say okọ toilet a on krame full papa wow it is anatie eno mu say na ye did lumba ni 1 week celebration na nasa observation na wo ho no am wo ho na odobroni wo ho no as oyere wo na so dabi odobroni ni baby mama na ode nkwada na ebe ayie no amache se de se fata se ye man nkwada ni bia no ye edema wo mu na se we girlfriend concubine sa na tie and you see paragraph 35 of your witness statement no which there say ema obi ehunu bi ema dadi lumba be kan say Bayview village nansen ya ni be de odi ye ema ye hu say ema me akoso asewa enye ono na poison no obeka asa ma wiase nyina hu na omusi an obeka asa eno say one ne be ya adwen say because of poison nti
ene ma ne be kan sa message no no say ai no wodanya me ase papa say Daddy Lumba e be kan sa asem na nka anye sa enka ma me akoso edin asai ga na nyina nke gusu sei ene ebi nso anka be affect ne bra Daddy Lumba e ne wodanya me ase ene o kan sa ato aso no say ubeje di say sa ansam na Daddy Lumba kan ye no na nya odokan na wo kire de a kire ma me akoso ase wo na o say hwe enye odokan na e de obi agina domanim aka sa asem wei say nyo na poison enye odokan na ye de enti na ya asem bi say onu nso eputi course nso kire say ye bi say wasem a emfa asem bi say nya no na o say wi ano pepepe na o kire say eye odokan e na oda na di e de kire ma me akosoa eye sewa e na obi say biem say one ne be ya adwen say na ese sa amre ye fi ho ye ba eye ma me akosoa sewa ne ma me na eyie e ho ne ye be Okay. And also on any bay adwin say Daddy Lumba any control only control say you didn't din be kan ho na say emfa ni din kan posters a ma me akoso say wane ma me posters no I know the only control say onye busuani and o say na ono no wa yie na say no say ai Lumba nso ko yie ni bi no say ai obetimi aka kire court no atade a na hye Lumba colors ye no say na top ni ye black shirt with black trousers. And I say, Yamra Mami so a year so. Find a pair for me and see ye. Man, people, my name Kaka, if you recommend. And I say, find a pair for me and see ye. No, say, Mammy, I say, what? No, say, or ya wear say, Daddy Lumba, ever can or any permanent so come a dominate say, there is a bebrese. And a pair for me a year in Suye. No, so we were cool with her is our breast. Into one dear, or the boy, yeah, me, BB, since they won. And it is our breast, the only moon, a free day one. There is our breast, Baby, ye, BB, and we BB, name of no or not, and a pair for me and Suye. No, and I say, young candy, young cast your assist will be. Ye case should be said that Lumba kind say there is a bebrese performance you know so what it name nyo no na ye day a performance ye nsan say na wo ho no and also before 4 months boso bi na ye chi ansa na that Lumba ebe wuo no na woni that odobroni e wo mentimu ansa na say onne ne ya aka na no say da bi odobroni de be da me na ya aka na ensem bi pia ha mu ye nti ai aye hunhunhun cause I and I say and ye dienti and now recognize odobroni say ye name mum we ya wadwen so ma ware mu nsem besiesie and I say enye nsem bia na ye bebie so court ha say and o mse nsem be ye bi sa question te wo so ye na o say na nsem nsem nyi ano de na mu ntie odobroni na frame say opese o free ho esan say Daddy Lumba claim say our boyfriend was London into person free and no any idea no more person no person so yes what kind of truth me pata what I say ye bisa ne say ye bisa ma me akoso abempoma say edi enti na unrecognize odobroni aseyere na emom oni Daddy Lumba aware mu nsem de person osiesie oye na adwen say nka wonka esan so se nye nsem bia sa quoting no kan am quoting me pese me bie nsem bia so e wo court wa nye nsem bia na ye ka no wo bejam eno ne asem o kan ye eno o say odobroni mom na frame say Daddy Lumba e accuse ni say owo empena foforo e wo London enti eno enti opese o free ho no eno ne ade a na opese wo siesie wo mu ntem enti nye say or recognize no name mokosiesie name mbei ena na opese osiesie ewo muntem na sese eho no osoro taadin eho beye din ema no ena o say unsama a wo kire oye wo kire gu nkrata aso yi ugidi ye say wo kan English mu ne ba nkrata aso na o say ai ena o say eba ni twi kasa na kire ne na kenkan a wo ya de no so dabi eno de menya de nti na me ba court am se meka twi no menya de wo brof nti na ba court am se meka twi no se wo ma no de bomb ba kwa ye de afa mama ye no se ne unsama a wo kire oye no omu translate the bechi mu de mawana no se ai mi kire wi omu translate the bechi e de ma
no say obisan say oh second wife where mama akoso say wa question no say there me second wife e dey nti na obisam say question no say why ne mama mama ama a wote mampon SDA asodan ho no say me ne mama ama bia ono so ne why ne mama ama no say okay na say sa lawyer ne nso awie ni de ne ye ko lawyer foforo so no me say o ga chere court say abrani bia odobroni mami daddy lumba yari bia no besra no was ai so ka chere me nko ade a me besra no obetima chere ebredodro a daddy lumba yari a obetimi di aba me nim se bibi se ebesi amma ba court nti man chrochro nti dabi eno kan sa no so ya we say 2013 daddy lumba ekoye surgery no oh yeah me ya we pa o kosra no ai me kosra no obetima chere hospital kra daddy lumba ye ne surgery no min kai hospital na mom de minim ni say e Tantra Hill by exact hospital ni din de min to me chere then I put it to you say hospital daddy lumba koye surgery no eni Tantra Hill and o say min to me chere esan say odobroni nim me kwasra daddy lumba ye ne surgery no odobroni wo ho odobroni maame wo ho odobroni nuanom e wo ho no enti otemu afọ ne chere se monsem mesi no mse deb no se o ka se e ma mo 30 minutes na mo fanka monsem na ese ebraso se court no epegya ne mu sanse atena se from 9:30 am the baba be 3:30 almost 4 pm is na ese ye pon nyame adom e kina nso ye baba be start no 9:30 na afa ye de awie 4 maami akoso abempoma ye ne na anwie na nso e kina court otemu afọ a chere se e wo se by 12 pm na omune nsem mi so mbebisa maami akoso abempoma mo awie sanse o se opese otia ne na echi kakra enti maami akoso abempoma anso so enwe ne nsem bisa no enti ene de court ensem e court so e wo court de mu ho enene na na adwa mabubom magidwam madensen mu e yaki ochina na na kusa be on this ato aso na ai chima beto aso nti court a say by 12 de na say lawyers no nsem bi on bebisa bia no court ne pe otemu afọ ne pe say ensem no ye short ase na ase wase nsem bi wo ho ase bi ya na hu hia se nkomu bisa enso no mu bisa nti wa kire say omu sebi omu misansam a related to asem na aba court no na emum say bia waware uni ukunu mu hia mu say ne ade de o say ya na no ho nhye da enye dai ehia bebe nti kina maami akoso abempom e dade lumba ye panyin be sa aba court bi ni nua ba panyin sorry e be sa aba court bi abeto ne witness ne so say omu ka say ono ne mugamu witness cause pe mensem a mehu ko kan no mu bebo pe no ade ne ne de no ene de ne ye a big difference eno ade ne nenye be no ade no ni evidence no one shed any evidence bebre what I say ba we ni de o evidence bebre a o betim di a check court ko eno ade no so onim loan na omukwaje ye eno onim amount ne so ba we di onim loan no onim amount no onim bank kro ontimi nkan kro na provide evidence say won the phone so what I say eno omu kire say obetima ama evidence kire say de bia na obada de lumba hon not me nya new passport e wo me old passport mbe ni ha samo pedia ye betima fa kwan bi so ayede e de aba nti eno nso so otimi kire evidence do eni ha de botimi kire court ni say e wom no nso ye say om state wom say oba abehye ni nua oyare so betima provide the evidence no in fact why I want to photos so ma hono we more to so what you say with the loan were they emphatic on the purpose of the loan and the court someone say when bisa ho asem so mu de ye de so mu ye de o ma bisa ho asem o mu bisa ye ne say bank bay o matua eno na o bisa ye me nso me da ase be again your bay da and in a tune say on put them na fey they be to be on far around down how some of us yes the atmosphere, the euphoria over here at Sumaman sign. Now let's have a wrap about whatever has transpired today at the Kumasi High Court. The attorney said the Enra Yamame Georgina Osei-Bonsu or the Bejina Mu Emma Yamame Akosia Sewa. Nobody that came to some man and you put it to you as say while in China say yeah now can find man course and then and if you from the Bejina that came you also Bejina Mu Edima Yamame Akosia Sewa and the partner which I like him
ade ma ye maame akoso asewa no and that lumba nua ba panyini ye maame akoso abrempoma yes the big sister of that lumba ono na ebegyina mu ade ma ayeye maame akoso sewa yes na ensem bebre etodwa but wonim ensem the doors so na adwa kwabo wo stada no but ye ma some of the highlights the key points abusua ho behia see na ebete wonim say you say 4 months abusua tie pa 4 months to set that lumba ebe nyame dia no and tokobi Mr. Mika we dey pay work court to it Mika men kan sa 4 months as na that lumba ebe nyame dia no and tokobi esie between that lumba and your Odobroni. Yes, 4 months before say Sabi Mr. Mika that lumba ebe nyame dia no there was confusion, there was tokobi between Akosua. There was a confusion between Odobroni and that lumba. Mentamazi kakra. Emma Odobroni frɛ Sabi. Maame Akosua Abrempoma wa kwantum say bibi say na asi ama that lumba kra accuse no. So person free that lumba free hoko. Ekopiem wo court na. Ya de koba say that lumba accuse Odobroni say Mr. Meka Sabi or accuse say Odobroni ewa Sabi empana ewa akwantum. Odobroni ewa empana ya one be ma bi etu anamon landing abrochment na that lumba hu ya alleged e be pie wo court there na maame Akosua Abrempoma to dwa so maame Akosua Abrempoma say the ntia ebebi for months na that lumba be wo or friend no Odobroni friend no maame Akosua Abrempoma dey some to no person oni omo kasa siesie won ntem say Odobroni friend na ka say that the lumba e dey asema to say o mpana ewo Holland London abrochment Manchester no kwenti amakasa kasa aba Manchester akoma basro ni adenti ono Odobroni per se o free ono per se o free that number efie akọ yes and no tin na friend na be pie mo court e ba maame Akosua Abrempoma e chirem say ne see but as to say asem of course no na no krebuom as no krebi anim de yentimi entimi sa e no free wa abusua some of the interesting stuffs are and also as be pie mo court and some of those but we're just looking at the interesting stuffs I mean the points no kaka na bibia enso ayasunche and na also loan so sensem ya kan wonsem bebre ase maame Akosua say wa dientia na ontimi fi Germany and that lumba Emma Ghana and as that lumba craba Ghana no na won fi Germany Emma tan in Ghana say Sabi busia bi na busia bi wa kontum Sabi omo bo busia bi ya no na ontua wie enti wontimi enya honum so oba betena Ghana ze omo ya say nya mortgage na mom na ya busia loan ya on that lumba omo gina ka bom agiye e wo Germany abotwem da busia sika na omo ka bom gi wo Germany abotwem no do na 50,000 euros abusia tie pa 50,000 euros and maame Akosua asewa on that number chance ko jofosu omo ka bomu ejeye ewo akwantuom German abotwam ti bra that number eba na Sabi me ba be chiremu so yenti that number eba Ghana no and someone else nyina so catch na ere e ma na ba Ghana ya be chire no so ye fa key points here the boom komo but no and aba pie mo course e ma ye maame Akosua Abrempoma SNP say yes e no kre say maame Akosua asewa nekunu ko jofosu that number omo je bosia if Germany abotwem no ti that lumba eba Ghana no wantimi ani achama ti loan no ne boy ya okoti your court 50,000 Ghana cedis 50,000 euros facha me abusia but the Ghana cedis 90 and one that we akamanum 50,000 euros any sika ayabusia maame Akosua so that lumba je then they go 50,000 euros no ye best 14 cedis square na 13 na chakira na compare sa brand na sika no mo duru tina se minimi kuna kwaje bosia ye nyantua wie me kunu se oba Ghana me so be ka se bi de chine na ba won de betua sika yi abrochire so de wuntimi fa ban sika ni this is how do we system no e we got me penetrate anu afa man sika din da bi abrochire ente sa wuntimi fa man sika ni that kwan bi aso na wo se ye maame Akosua asewa otimi tua 50,000 euros no enso ho no enti eno ensem ba akọ ya enso ebeto dwa e ho court no enti 50,000 euros ba confirm e di amount na on say nsem beto abonten say abra ye maame Akosua okay nsem beto dwa abra ye maame I point question on this ya nsem beto dwa abra ye maame Akosua Abrempoma say nsem bo ina Akosua na no bi so that number oba Ghana no say ne sisi Sabi na chi kase wakonya akwanhia ama ontimi nyina so biem ene ama ontimi ento na ma oni ade eno ti na oba Ghana na ye maame Akosua Abrempoma e kire court mu reasons ntia Sabi that lumba charge ko fosu say oba Ghana na obetina Ghana ama 50,000 yeah ma 50,000
abusuya deɛ tiɛ ne sɛ maame nya wɔtɔ my confuse me so whatever ma why enti ɛno ɛyɛ baako ɛna ebusa nsɛm a sɛbi deɛ nti a dad lumba ɛba Ghana yɛ maame akɔso asɛwa ama no. These are some of the reasons I am the maame akɔso abrempoma ɛde to dwa court sɛ deɛ nti a wantimi ɛni dad lumba kyɛn na ama deɛ di kan baako ɛyɛ loan ama kan wasɛm no ana baako nso ka ho yɛse dad lumba ka kyɛ maame akɔso asɛwa sɛ ticket so we try ticket free Germany now over Ghana you be be a meaning the transit same one we try ticket free Germany aba Ghana na there be answer one hour ba na say kono e bo no was ro start no ka kire ma me akoso say wa say e Canada so nti mo ha no ho e bo sa aka no say o twa ticket di aba Ghana say e na ba ko so e ka ho aye nkwada no na ni na say ye ma me akoso say wa ontimi nya enwafra no ho e ma no ho e ma e metena Ghana say ti no so e ka ho with reasons nti a anya be piem record de nti a ma me akoso abrempoma sabi o chirem say ma me akoso say wantimi amfri Germany abusuya tie ni ye Mr. Meka wadaroma antimi amfri Germany ameka dad lumba ho e wo Ghana ha no de di kan so was loan na omo je no which is the 50,000 euros no na lawyer ya ojina mo de ma the other odobuni ne the other side chim say I put it to you say any 50,000 euros one more say it be 100,000 euros be 50,000 euros na the client say na ya maame no chim say 50,000 euros na maybe the minimum say 50,000 euros when is car except you Mr. Meka omo eje na omo tu akosa there be na say one car tell be so e be to just say 100,000 euros but maame akosa be for my sister there be 15,000 euros na any car wamo ekoje enso na say dad lumba na akoso asawaje ya na ayebusia e wo so mutu ase na mo fra kontu mu aba Ghana ha abetoa o aba ono so aba ka dad lumba ho abetoa na dwumadie so enso ha ana masanso ache bi mu mama reasons ti a beto dwa se mama akoso asewa mama akoso be ponche se mama akoso asewa ntimi amfri Germany ameka dadi ensa e wo Ghana ase enti loans ba ku ye loan bosia no makwaje na ye ba ko afa ticket bo ana wo so no ka ho ena mo fa so oso ntimi enya emofra no ho ema emetena Ghana eno so eye baako e ho no ma edi nyina mu amane bo ene mu nchemu esomo ena afei ebra ha yenti wezu beto odwa se ma me akoso abrempoma se dad lumba eba Ghana no o ma reasons me no bi ya into ojina so de ba Ghana da bu so yenti di kan se ma me akoso abrempoma se dad lumba eba Ghana no ina so anti o de ba ojina so ka so ba Ghana se oba behwe ne dan yeah, over abehwe ne dan yes ne dan bi o sie ni ade nti oba no o me ni on say eju ba bi na o ye wo japade dan ni ade ne bia wa me woni amoni anko ho ana wonya nipa bia wetima gina di ya obetima gina ahwede amawa e bia na kwa bibia ho that lumba nyina so ba ko say ne dan no oba abehwe enti wo nyai e ma dan no enye basasa no ye baako e na afi osan ka baako ka reasons to o man no okay reasons back and so we can say or say ne honam aye ne yakaka sabi akwanhia ya okonya aye ne ade nti no aya na abrofo no ni ade ne do so nti oba na waba abeye bibidiro oba Ghana na wabeye bibidiro kaka se be nyame be ya dom na ne honam akwasi so na onya ho de nti abusia o manya se bia osori na oba o ma reasons ti a oba Ghana say e na medical chem say baako ene se oba na wabehwe dan ya o ye no so no si dan te wabehwe se be ya obia ena dan no machina ko obia mfa sokwa ena na chinchina no ye baako ena one of the reasons America as I can say oba be ye bipido kakra san se no akonya akwanhia se na hona makwa no edura bia na ha adwen pa te o ye se oba na wabe ni na enso ewo ehonom ena ma chebe na that number es empese akoso ase wa reasons ya na ma me akoso ase wa so Ghana so ticket bo no den ufi Germany ha wo ba ni ade nti yes a be ha adwen ena afi nkra no so ema onya omo ho no say sabi yesi akontu mu ye de enko bi da bato ma akose uji akwada ho ne ade aya na mu nsem bebrent no e wo se ono ho no so hwe nkra no se be ya bibia e be ya sunje enso ho no na mediki akasa asem we say lawyer for the other side other faction echem say there be so ma make say loan 50,000 euros bia omo pututu ma me akoso me say oboa Mr. Meka ho na loan bia ni wo sa na omo heda na omo kasa asem no e de tu Mr. Meka tu futu de bu port ani ani am say ni say o na ma me akoso ya say wa etua bo sinya bi loan bi but no gina mu chem say there be nya say bia omo tu futu go am say na ya de asie no krepa ye ho no ye omo kase ni pi say sie no chem kra say sa loan no a wo kana adanse e wo ne phone so abuja teni o ebra na lawyer say exam de ma odoboni and afei the other party chem say nya no kra no so say there be adanse on the phone so na the adanse team nsem say e wo jama kasem
Enti bi ana okan kra won sha dan tiase but adanse on phone so ya adanse na eche say loan bisa won ma won eje e na fa isa beto dwa say ebusu tie nie eye that the lumba ma no omo ba Ghana na tie omo ba Ghana omo ba efia that lumba ni odobroni do e ma odobroni enim kwada no e ma oba o man kra na kwa ba eso mu e hwe say de o hwe won ane ma e de mo bi ahia ya se fata ya Gogo president abusia Gogo president on person here be kasa na edi ni ehwe no edi ehwe yes nti abusia and also be pm ase e mo che say o de enokre odobroni e kwata dum mo na dum na ofie enkra na boga na bia odobroni wo honom ya sebi mo fa no kra nim no omo so eche oba oje omo feso ni ade aba bibia enso eye asumdwe se de sie e na afei yebusa mama abrempoma se unya ne dad number sebi ni nua pagini no ya ene owu ye wa mama sen na se unya be men one no unya ne mukura ya abrebia otanachi na empra hen na ya na otai eba ebe hwe unya be men ana se otai eba na unya be men betu na ma na wo chem se unya be makwadwofusu o akonto mu de na dad number wa Ghana but dad number man nya ne ntie se na ho dodo no yare nko ade ababia wo bia sebi o man nya ntie se wo yare na se bibi na etochima babia wo bia o twa ticket free akwantom eba Ghana ha ebe hwe nua bema ebe tachi se nua bema sitie ebe rase nya meba ya adom na wasa nua bema yare na bibia enso ayasomdwe se de sitie ntie no so ensem ba kwa mama yakoso abempoma ono so echiremu ewo ho na afa ebeto odwa se mama yakoso abempoma na odidwa edebre odobroni abire bia sebi odobroni be wafa na ba na mama yakoso abempoma edidwa de bre no na mama yakoso abempoma chim se ai on twantro na odidwa de bre no na mom edwa wodi no woni mase wa de bre that lumba yere sebi ni abema kodwofusi na mom sebi odidwa de bre sebi abia menu abia my girlfriend na wawo and abusu tin you Mr. enyima no nsi bone wada roma de tiene say ye ga say mama yakoso abempoma esi abire bia na odidwa e de bre odobroni na obi a wo se enye onu abe mayire no ene na odi dwa de brand na de brand se ene ma be pom chim se da bia busua enye se bia odwa ne okase woni mra na wa bre nyam na o twantro na odi dwa e de bre odobroni na mom odi dwa no a na wa de base that the lumba girlfriend on ware no enye ne ho ade nti akra bia na ma me achim se onye ne ho ade nti odi dwa no a o de bre no as that lumba chas ko fosu a girlfriend or de odi dwa de brand se ni abe my girlfriend there e de ya e na manso asabo mo ntamti agbe bia eye maame eye akosua ye nua ba odobroni be wo bia no na maame akosua brempo mo di dwa kama na o de abre no na bibia enso ayasumdwe na bibia ayeboko se de isi etie na onim se that the lumba ni odobroni emansia no eba no otoso mi esa mi the third born of odobroni ne that lumba no that lumba neto maame akosua brempoma yes omo third born no yet neto maame akosua brempoma enti odobroni ne sebi that lumba charles ko the late a third born no yet neto maame akosua brempoma ye no nko a e maame akosua brempoma chim se no kre ni nua be ma no e ma toso mi esa no na adwo kwadi aka nyina ode eto ono akosua brempoma nti sebi akoni akosua se wa man so ba ko neto no se de esi etie enti nye se bia this is the first time maybe that number edne ba etono to the third born no enso etono se de esi etie and after me say pututu ye ma brempoma se sansam we ekosu nyina na ye se o friend no o fro odobroni akuma papa bi agine tum se we akuma ya che se ene ya wotene so anu asore ni ade amampo cry say on DLFM voice bi ni ade be to dwa ma ye bo voice no koto na ma me say o da na say so ya the papa ma we show Mother's Day ma da na say na o kan say akuma papa bi ni ade o kan san sem na I know ena ma me akoshe be watchim say ene no a ye born okoto o che say o kasa as o fro do broni say akuma papa bi say menhia ne ade no ene ne de esene ne but enye ono a yes enti eno so ye baako afa ye nto so na ye hwe busia sem ye bebre ba no ye ntimi kan ni nanti ye fa no point for kakra na brilliant because ye your friend ye ba ne ade enti e de ana ebi ayi kakra enti eno so ye baako ebetom ana afa o say that lumba ye ni nua be ma say ye ni no that lumba fro do broni babe o say na ma fo e o si andofo a okay yeah na ma fo ya to do me oh babe ni ade you know say that lumba friend babe ana okay how many percentage 10 okay it's not friend of babe ni ade enti 8
Okay, no friend babe near the identity babe or friend no. And say you be my friend or boni babe nti. Or no so na o ka babe ni bi. Ti nya say bia no friend kuma say some mention and there be. Na ni you be my kodo for friend babe na ja. Or no so say when you be my friend bi sa dia me so my friend bi sa. Am na so be na my voice ni be pie mu court to your boy out say ene ne de say no abet. Onyi ni say yes. And tia no so baako. Yeah, the mama ne bu na so. Emma, ye gusa say na say that lumba na o twede. Odo boni no ho no. Ya oba yen so obeye kuna na ma me akoso ya brempo chem se enye no kre da se odobroni beye kuna e wa that number na otwe da se na mom oba na otwe ni bia oba se odwofo that number ebebi mama abusia tie ni o mesre oba se because they say that's not otwe oba ya oba beye kuna se ni kuna ewu anye no otini suo de na se boneti adoa na ye bonwom de jin tata na ade yin na ye ho bi enti se ni oba ya oba se obeye kuna o se da bi enti sa my lord 24 wa mase obeye kuna na oba ho a na oba se we baby mama of that number and oba ne ma se bi ni abe mama ina e ba na otwala se nti one of that number is baby mama and oba na otwala se ne wa mase obeye kuna and so on e se dia esi etie and afei abusia ye low battery point we mu fanche ye bomo de se ye be wrap up tema na phone adum yes madaroma aka be 2 points bi na wrap up afei ba ko esa be to dwa bi mu se ombuza eye say maame akosa be poma say empo kware se bra that number maame amesa wuye na ye ne course okuma se atimatim no ye maame akosa say wanyo ne koye kuna na that na omse abusia be to just omse that number akapen media minyanti ntimi animu adanse but the matter is that number ka so empo ne maame yes the user e buy enyo obeda odo edi chere na obeka on by grace tuesday ne opani bia ono na see that number feel na watimatim no twen ko mo ka chere say ye no obo na hwe nsa so na there is a buy also be do amasa obe kuna ba ne mo de buy no e say the asa on that number worry ya ne ne match so obe no obe ye say the asa we kuna na am say on that number say be omu ni ho biem de bet yonkofa ne odo wo mo ntem no ya ontimi ya ontimi enyina masa de city yes etia no onbutu na ma me akosia brempoma chim se enye no kreda se sabio Teresa Rebese na be ye kuna e wo ma me am say na se na mom on twantro Teresa Rebese eka busuan ho mu nyina bibia o ye na fam de boy ye bibia so ye bia o ye na mo wa me kuna maame ama wa me so ebusu afa chem wadoroma kasa tentin sa na be ba maame wa me yensiye fa chem maame me da sefa wa me yensiye be wonam se o ka ebusu ano so mu nyina nim no na mo koba bibia onto na mo bom nti oba ya o so be teche ma de sefa tabia o ye de boy na mom o ka snipise ye maame ama aye maame akoso asewa yes ye maame akoso asewa no mom na ba ya e okumase atimatim maame amesa yi na se be se 2004 baby oba ye na obeye kuna e ho nti se obi ka se obeye nsiye busi amon fanche kuna no adoso enu obeye nsiye ho nti obi tena baby e ka se maame akoso asewa wa nyansiye e wa amesa yi ase da maame yi ase na mom odobroni da se Teresa Rebese na be nsiye a entisa no so ye baako ya epiemu e bae ana baako a finally no so ye di tudwa ene se ebra omba bewie no ena ebetodwa na se maame akoso ya brempoma okura bra that number eba be nyame edia no bese odobroni frel bese 4 months before that number be nyame dia ene wudi nkomo bi na no na so mpese wo be konsem no na court push na so sa enye sa dia me konsem na abusuya tie ni ye ensamo a na maame ebekom ni na ne se o se ebra that number eba be nyame dia 4 months to so obi no na say we in July na 4 months ye fa no literally na say around base March oba bia na abusuya odobroni odobroni friend no say dey be pay ko na make kan say awada remember be pay mo odobroni friend say that the number accusing obi so free that number chen fi oko and obi say they tell so free oko say that number accusing say or no odobroni e won sabio Mr. company for money mo e won pana e won London English abuchimem enti enu nti na so na bonyo so ode nsem say to no so free oko ema me akoso abumpoma no na ochim so cause no nti na ho friend na yes o hwe na ko sisi se be ya mentim ma se na ewia se nyankopon boy enyo pass due ne kroye se ye de eye odo eni akomapa ebetena senti enu nti ene ma no ba mu a yes no mo kasa na mo sisi na on sa bra o mo tin na no onim se that number na ne girlfriend obo tin you onim se o mo tia se on ne girlfriend na mom onye na ho ade nti onye na yere se de bia ne abase nka ma ye nu aba odo broni a person ye kunan so the okan watch him say on it as girlfriend
any boyfriend and I said lovers but then you say be a my worry I'm marrying a man here so you don't see about here about and finally the American they try to see and say 4 months to the demise of that Lumba no and only the entire one of my chim say the entire Dobuni friend no way to see someone tell me say now Dobuni said Lumba are accusing no say 4 months to so about be Yamediano or boyfriend and I said Sebium Semi Campato but for money more or Puna be war I landing about them yeah no so now or just say entisa yeah Dobuni but just oh and that Lumba that's some to entisa then I will be one no person will be see Tebusia back and forth na court the assembly na apem or chesing me much na jade enkwase ya obesan aba na obeto ansem so biem na fei we rewura ansem na bibia enso ayas bi tinya me much na ye maame akoso abem ma onya wie obesa akogina da kem anopa jade enkwase ya empanifo ato ase no so na fei im se nyame ado no mu wie ntem dia e dia de various parties involved no obesa betina aba akogina da kem na empanifo ato ase no so enti say the news is that enipa mienu na akogina da kem yeah, on behalf of your mammy, Akosia, so I did my judge no sables, and ra, or Jada came near pay up and I feel your mammy, Akosia brim for my judge no sables, no year, young call the mat, your mammy, Akosia sewa, and your mammy, Akosia brim for my that lumber near about penny, you also testify at your mammy, Akosia sewa, and a sanse winner, a BPMT. I was here, the Pima say, na Yamia Domoa. The Akabia Jadi and Quacha. Yes, and yes, be yeah, almost just an outcome, or do really buy or Basani Kunu, and Ayena Media. Yeah, I'll tell Musa dear, the outcome is not yet Kuna dear, but send your privileges are I and China and Semony at the end in I am money money nebby, Tina mechanics and Madaroma, and Yama Mitchum said there be or by say the boyfriend. And that's why baby mama to that lumba and all day that lumba ma in aba and outro than us. Tiabusia, yeah, the baby man, Yanko do not me and Kwanya Hodia, you didn't want money about ever so no credit man, and it's working hard in Paris. And I knew about to say on Rakotum or Brian C. Champ for you, I say no, and I drove did you my son, Copa, yeah, and Yassam Jamila Mohammed's mom bring Poma and I feel. I'm comfort say Atija and I'm comfort say I heard about that story. So okay, no comfort say my comfort or Germany. See, they don't have any strong points. Oh, okay. And mama airball that I job as support. And I just say all this nonsense. Meanwhile, she still can't provide evidence of that marriage. Shaking my head. I say more. And I feel Jamila Mohammed say well done. Me that say okay. That's all. Boy, any abanas abaso and I job as yes. What that's part. Rose Watson, well done, lady. Yeah. And I feel comfort. Your boss say Marvin Poma all the way. Yes. I feel Daniela say Marvin Poma is a very intelligent woman. And I feel Mark for your boys as alleged that some of the kids belongs to the guy in London. So I allegedly please it's mentioned in court so we can see some okay mama a Brennan Caribbean but she did similar to they say a breakon you be who the be from upper after it was watching say that allegedly the last 3 of the children are not for the oh sir I allegedly now Brennan Caribbean and a betray mama comfort your boss are you and answer to and I feel Atina more tell priceless lawyers to get Akosia was divorce certificate so that's the only way they can win okay let's say almost not so say mama Akosia one that number Jawa they won't pay divorce certificate Matia and after just the judge cry I don't get her the case is straightforward why drag it and this length of proceedings it is ridiculous option here will be all right to fair hearing it was it will be asem na BBI asumdue and after the day now more say oh I don't blame the judge for transparency sake everyone must be yes also be a camp na asem no be a tiu be asem before they go in any no one be so at the body far yes and after I did not more say but you must have evidence which priceless end do not have okay Matia and after I did not more or less accusing someone of being divorced without you showing any evidence or not win in court. Okay, and Tisa, yes, I could just see answered not being sure BPM. Also, regardless of whatever went on between the couple, the fact remains that Sewa was not divorced and that Lumba never married Bruni. Everything else is just nonsense and waste of time. Okay, Matia, but that's it. So do I drink Abba? And I feel comfort. Your boss, yeah, she was just a girlfriend. Okay, Mama comfort. No, Mama be our there. Yeah, George, see baby Mama. Okay, and I feel when BM the day now this is what she doesn't want to understand. Sister Ghana there. Okay, that's what you say. If someone calls you a Kuma, does that mean you're a wife? Hey, then I have 1,000 husbands. So, Matia, the day. And Mama comfort. Ladies, stop being too comfortable with your fellow woman's husband. If it's not good, as the man says, let him divorce. Don't be the cause of someone's tears. Okay, Matia Mama and a crepa. And I've just say if Bruni is not smart in fact, Bruni is not smart at all. All she needed to do is to humble herself towards the wife, apologize and say it's not her fault because she has kids with the man and just give the wife her due respect. Okay, Matia. The just say she'll end up with nothing. Okay, Mama comfort say so although Bruni is going through all recordings on the phone.
Mama, Brandon Krabia and a betray. After a crazy, yes, was not been true. Abim said, I've a crazy beam. A small TV, Nana and Ton Krabia Bocodier. After last 2 days is maintained on a small other coin for maintain culture. Rose Barton sort not been true about a small TV. I say, this thing is not important. We are waiting for the funeral date. It's the same. That is why I always watch you. Okay, a small. I always say, you know, since the 13th December, yeah, say be best son say be busy Sunday. Ebia I break kwani be ho. But as it stands now, the proposed date is the 13th. So they also month now oba. Masa yesterday was more. Ebia kwani mo. Yes we bow. Masa for how many manager masa na boa. Wadaruma. Okay. And I say God is from Mama. Wow. Mama akosia bepoma. Well done. God bless you. No cray. And I say Rose Barton says the audacity of a baby mama taking a legal wife to court is mind blowing. As she thought of the relationship with the family, wife, and the children after this whole brouhaha. And also some abusia yɛba ya nkwa yɛbɛgye ani so nti ɛbrɛ no ni afa nyame adaroma na homo bro okay asmo so bibia nsa ho mate abrɛ ɛne enkrabia ɛna ɛbɛkyerɛ nti yeah abusia sanete yɛde ne mama ne bosom na mamenka men confirm us na odobroni abusuafo ba ha yes family of odobroni me odobroni papa ɛne ne wofa on ba ha ɛma is do be kra na but was kakra ma homeless so between odobroni ne wofa ɛne ne papa. Okay, 5. Okay, other bring new offer. And then the papa and the other faction which mammy akosia say one for and money you say na the koba and say na central for ne to legal wife for the between komo. I'm church komo na him say omo carry be no do bring in bem. Na say odo bring so papa ne offer e twem. Yeah, on say omo di omo komo say na obi a channel adwin this tie. Was me about public domain that done by public figure dey be channel adwin. And I preoccupy say odo bring so offer ne papa. And so ɛne na nya asɛm ketewa koraa ɛne ɔmo ka bi ɛde hyɛ amansan ɔmo ka bi ɛde kyɛ amanfo paa ya ɛnya asɛm ketewa na yɛwie yɛn nso ɔmo pia free court aba no ɛna yɛ maame no ɔmo so yɛ okay yɛ maame no ɔmo so yɛ supporters of yɛ maame ɛyɛ akɔsoa sɛwa dobroni ɛwɔ fa ne papa ɛka kyerɛ bi no sɛ mubɛwu yeah okay bisa say mbu nyame betuatu am kan bo as bisa yes and the map before buy I won say sabana network ne ha adwen kakra ti entimi antwa ne ya nche mo won say na ha we kwa na we ba na de ni ade ade e koso abade je say nyame say ono ye ntiase na bibia enye asomdwe ono ye ntiase na bibia enye boko loyal stasha say God bless you bro coming for the good work me that say about pa I was watching serious so next way you be no I the day now more say people who defend lies I will never understand them I yeah ama kwasa can he get question Sarah how can you question mommy akọsi ase about her married to her husband that's also a chance mo na fi the day na mole enso esra abusia ye ba ni ankwa ebeje ni so tie fa nyina mpem a ye wo low battery pa ye rofa phone no ebeja ye ewodwam me dey ni kwabena wuso abusia me da ase se wo je bre na wo hwe me nyame adom ochina jade yen kwache be san ba ade be koso bia e di mama ne bo aso koso here by Grace TV Macau bye bye ana katianza akati